anybody to tell you, you need to spend time in the Word of God. Faitau wa oi ngawa ya te oile tuspaia te elo tātou ka isfulu lima kuspaia ka kiel fale ai le kai faunga e fia wa kelel ka ko kai mile maka le launga o lea ka ngaka ai le se te me faitau le upo le atua le kalesia o te fia fa malosia tu ya te o ya tātou faitete ya tātou mataala ya tātou fa autauta va ai le upo le atua ngai ya te oi ia e to anga faitau yai. To angai faitau, to angai tatalo, e ke le kau whaakali se i alu akul whai au whai aku ya ke oe, o le kai me kakalo ai. No, you have your own, God has given you the wisdom and the knowledge and the understanding and the ability to be able to set time apart to pray to God. If you're able to set your appointments, if you're able to set your schedule, if you're able to make time to visit your friends and do all of these things, then by all means you have time for you have the same mindset to be able to set time for the Word of God. Say amen. Alau na fa malo si tatou lava ekalesia, lava ai le upo le atua. Lava ai lo mafutanga fa pitoa ma le atua awane tatou fa tamala iai. Watch your personal relationship with God. Make sure you protect that time. Make sure you guard that time, because that is the only thing that will sustain us in our spiritual walk with the Lord. Yeah, pero si amatanga na ito ifa malos te tuai tato ekalesia ya tato matala wo maya so fangata. Wo maya so e ngata yai. La tato talanoa le aso nei fa mon mole lava fa ya te oelo tu sfaia mo Peteru fa. Fa u pesun malua se u fa u pesun matolu. 1 Peter chapter 4, we're continuing in our series here. We're going to be reading from verses 12 and 13. One more Peteru falo no fai upesul malua. Ya se o mai mal fai upesul maltol. Manel tato fai tau fatasi mai to Samoa fa mole. Fai tau le hotel fe lava le mamao e nofo mai ai e matua e ai lunga se o la monga tu lo leo. Ili fai tau ino tato tu spaia ni tai out. Mua Peteru fa fai upesul malua fai upesul maltolu. 1 Peter 4 verses 12 to 13. We're going to read it together in our Samoan language. I'll read it in English because we have a lot of different versions. I'll be reading from the New King James Version. Amo tato tus fai tau fa Samoa fa mole lava. Tato fai tau fa tasi. Mua Peteru fa fai upesul malua. Yaman fai upesul maltolu. A fai o mau galau mai via le tua. Tato fai tau wai ia. Eise io se mea fou o ia te o tau. Ai fa e o te tofsia o tau fa tasi i tina o Keriso. Ia o tau o li ai. Ina ia fia o tau mani o li tele. Ia fa lia mai lona mamali. Amen. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. So God bless you in the reading of the word. O te fia talano atu sem ta upe whapea, o le tali atu o tagata Kerisiano I puapuaga ono Keriso. O le tali atu o tagata Kerisiano I puapuaga ono Keriso. A subject that I want to speak on today is simply stated as this: the Christian's response to suffering for Christ. The Christian's response to suffering for Christ. I want to start off by saying this: all Christians will suffer. One amen. Hallelujah. All Christians will suffer. E ina umata to ono Keriso. E ui umata to I puapuaga ono Keriso. E itanga to ha pe oka. Ele elam from talang. Au te fia fai lo atu ya te oi. O levo na feta la Yesu a fai tau foi upo le atua. Ele fai mai tu spai o le asaunga le mu ma le me o mai tani uma. Ai lewa fai mai Yesu e ai puapuaga e te hui ai. E ai me te tinga ingai o ngā wau. Le fai mai Yesu awange ngalo a itangia oe a ino sia oe lalolangi. Awange ngalo ya te oe na ino sia mua au lalolangi.
Mela na so tangata muli ya Yesu. Awane mafau o lo sau o le afaingo fie. O lo sau o le asanga le mu. O lo sau o le alelei me umaleo feta laitus pa ia. E iai taimi e te hui iai puapuaga. E iai taimi e te tinga inai. Ono Yesu Keriso o le fasili. O le aso tali atu o el tangata Kerisiano. Le aso tali atu pe a o mai puapuaga ma whawhita aulu langa peo tam whai atu I le amatanga e iai taimi. A tonu le tatou te mawhauwhau nei tau sanga le awheo lolo le iai seiso o maua lea wha mai le ai manaia le aru aru a ia tatou matahala ma ia tatou whaauta uta e iai le taimi e tūlai ma iai puapuaga ma whawhita auli au le vesili o e sauni e ui ai. O e sauni e ta ofi mau I lo whatuatua. Langa o telo le istangata o tamai mea e ui ai te au whamai ia o whama vai foi mato manege ka le tia. Tamai mea te au whamai ia o le ai foi iau. Come on. Speak. Ai tato I lo o tangata e sawe au auna I le atua o tangata e toa lona loto o tangata e tu mau I le whatuatua e le wha vai ngō fie e le ita ngō fie ai tu mau pea ai sea langa lewa mau lona loto I le atua o le atua e au auna I leo tangata. Langa whapeo tangata le tato te au auna iai, mai mau taimi. Hallelujah. Ai lewa o tala noa atu awane I tato au auna peise I o tato au auna I tangata ai a whaia mea umamo le vi inga o le tua. Langa whapeo ngai te sau ono tangata ia o mea anai whai. O le lei au kangaka we sau, a le lei foi mai le fia ai we ele sau. Langa ngau e wha moe kangaka au ele wha moe le tua. That's right. Ati wha malosi atu Midway ia tato matahala I tūlanga lea. E ui uma aua lava a e whaalongo whapeo sisi ate o se o mai a Yesu e whaingo fia I mea umo tala pelo. Le se tala Yesu na whapeo atu o mai e mulmuli e mai ate au o na le leila ia mea whamea tala Yesu a whai e ai se tasi e fia muli ate au mua e le toe pule ia lua ia te ena ese laulangi mai ia muli mai ate au. Tangata ua whaia lona filfilinga. Someone who has counted the cost. Many of us, we jump to the following, but we forget that you have to, number one, deny yourself. Two, carry your cross before you follow Jesus. A lot of us follow Jesus with our own thoughts and our own wishes and our own desires. No, the Bible says deny it. No longer what you want, no longer about you, but it's about what Jesus wants. Ai tato I loa langa leo feta lai mai Yesu e iai taimi o ai o tau puapuaga Ioane sulma leono whai o patolu suma tolu feta lai Yesu I ona uso fe mai o whai atu nei mea ia te o tau ina I o tau maua le manuia ia te au e maua foi o tau e le puapuaga I le lalolangi leo whai mai Yesu ai o tau loto te tele ua o manu malo I le lalolangi. Manino leile feta lainga Yesu fe mai e maua o tau e le puapuaga I lalolangi le winga e ui umata toi puapuaga. Mea la na awal whawhiti ai, e tangata whawhele ai, nanga fia mga oe le lei taimi uma. I want to let you know, it's not going to be good all the time. There's going to be valleys, there's going to be mountains, right. There's going to be difficult times, but here's the thing, how do you respond as a Christian? Whawhea se tatou tali atu I puapuaga. Langa lewa o ina tuspaia anga luenga sulfa fa upa lua sulma lua lewa tatalo neile ekalesia le ulua ekalesia e awina atu ya panapa ma Paulo o la toia o fai ma missionary mua fe mai la to tatalo fe mai o puapuaga e tele e tatau o na tatou sao atu ai le maloa le atua le winga lewa fa malosi ya Paulo panapa a te lua fa vai a tō atu o le a tele puapuaga e tūlai mai o tātou loa le talaanga o Paulo. Tele o mea na ui ai lei whawhiti ai Paulo I le ngā ruenga le atua. Na tū mau pēr Paulo I le whātua aisia langa o Yesu le muli ai le o stangata. Langa le whamei Yesu ia e ui lava e tele puapuaga a ia o tō loto te tele aisia ua o manu malo I le lalolangi. Ai awane ngalo ia te oe le te ite ia manu malo tātou. E le tau e tau na tau wai tātou. E le process. A lot of us, we want to claim the victory, but we're so crybabies when it comes to the process. That's right. Come on. We need to go through the process. Right. You cannot claim victory. Yeah, you want to claim victory. What battle have you fought? That's right. You need to fight the battle.
E iai le tau a whaale anganga le tātou te tau mai. E ilang tangata e fia pisa oma i le manu malo ai le a o mai loa puapuaga ukau le iloa le lagonga se leo. Ia tātou whaamalosi le kalesia. Nanga le peona talanoa atu e ui uma tātou I puapuaga. All Christians, whether we like it or not, we will suffer, especially if you are associated or if you are a follower of Jesus Christ. Jesus Christ says, remember, the world hated me first. That's right. And so because you are associated to me, because you are following me, guess what? The world is also going to hate you. I know it's not a good news, but I love the Bible because it doesn't beat around the bush. Amen. It tells it straight as it is. When you follow me, there will be haters. Amen. When you follow me, there will be people who will try to kill you because of your belief in me. But again, the challenge this morning, how does a Christian respond? Pefa pefea o natali atu tangata Kerisiano I puapuaga. Tolu ne mea ia te fia tu ina atu pe tuftufa atu e maue tātou tusi fai tau le nei tai au e whamalosia I tātou e sosoani atuai o ni awala I tatau o natali atuai tangata Kerisiano I puapuaga ono Keriso. Three ways that I want to share with you through our verses this morning. Ways that Christians should respond to suffering. Number one, Christians should not be surprised at suffering for Christ. Christians should not be surprised at suffering for Christ. Le mea mua mua, awale tato wofo I puapuaga ono Keriso ua tūlai mai. Lena tato fai tawa I fai upa sulma lua fe mai le au pe le, aua tau te ofo I le toftofonga pe o le afi, ua o ia te o tau e fai ma toftofonga ia te o tau, pe isia I o se mea fou ua o ia te oi. Le ringo lista ngata e manai alongo te manatua tangata I le taimi mua mua lava o e talia ina ile fa oltanga. Taimi mua mua na e talia I fa oltanga sa e fia sa tumu o le oli wa alu male atoa le sao le whainga lo o langa au auna I le atua aisia langa lefto a mau le ola fa vau. When we first receive Jesus, a lot of us, we get excited. We want to do everything. We want to jump in. We have that, when we first receive Jesus Christ, we have that excitement for God. But then let that first tribulation hit, and then all of a sudden we're caught off guard, like, whoa. I thought following Jesus would be easy. But here, as any Christian, if you read the word over and over again, even here in this book, Peter is saying, don't be surprised when you face trials. Why? Because everyone will face trials. That's what Jesus says. When you follow me, when you are associated to me, people will hate you. There will be tribulation. So here's the thing, church. We need to understand that there will be tribulation. So when it hits you, don't be surprised. I want to fa peo se mea fou, langa leo se mea fou, leo lewan fitalai Yesu, le foi wa fitalai mai le upo le atua, e iai puapuaga e ui ai tātou, mea lana atu lai mai puapuaga, aua te ofo iai. Ngai fa pea le o hafo I ngai puapuaga fai mai foi e saunga le mua mea uma iai Yesu. O ngai mea o tu lai mai. E te alun fal mai e whaalongo atu o latu fo mai fa pea ia whamolmole o le kānesa o lea mai te eli o e ofo iai. Au te fiam dau fai loia te o tangata Kerisiano e le ofo I mea ia ai se alanga lai loa o lo soi fua le atua o le pule au I mea uma o le pule le langi male lalulangi e pule fo I nafa mai ai awa ne Yesu o le tau e alu atu talo fo mai na e ofo ila ia te ale we vai pe alu atu fo ia le landlord fa pe atu ia o le se rent alu ese malfale ia we ofo I fo ila ia ai vava ai ale kokongia lo rent ia es le se meke ofo o lo o ia fa kamala. That's right. Ai ai si tūlanga e te tauna a tātou le ofo iai pēa o mai puapuaga le kalesia a tūlai mai puapuaga a ue te ofo iai a ue te whaavaivai iai a ue te solomuli iai a ia matua tū mau I lau whātuatua I e wala au atu le atuai le foi o tūlai mai puapuaga mwhawhita auli ia e whātasi mai mau. Say amen. Leo o nganga tuspa ia a wane I ngalo ia te oe lewe mei tuspa le salamo le masani tātou tauloto ina lua sumatolu e ui lava na usavali le vanu le ata le oti o te le fefe lava I se mea tasi ai sea langa le te wha tasi ma oe ma. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because you, Jesus, because you, God, you are with me. Pea lana fe me Yesu e te manu malo ai se al me te manu malo ai I o ngā tutono puapuaga langa le wha tasi Yesu ma oe.
Meana awane ngalo ya te oe atu lai mai puapuaga mawhawhita auli. Awane ngalo ya te oe nai whaatasi Yesu ma oe. Pe ola au so ole ino o hangi mai lea wha au iai lunga le waa le whamea sa whaise malo longa o Yesu I lalo ifo le waa. Pe mei la wa hangi kele le savili wa amako nga vai ako le atumu le waa I le vai ia wa matalona popole ia au so. Wala to popole wha pe ole a ngoto le waa. Ai ngalo ia I lato o lea ya o le whai malo longa Yesu I lunga le waa. Whamei lona tulia tulole isi so fang wa tui ia Yesu. Pe fa fair na moe nei taimi o leo lo so le vasa. Pe meina tu la ia Yesu wala au watu. I lea fa e ta ofi ona na iloa ilia na file mu mea uma. Na ofo I lea lau so. Le ofo le fe mei le il tuse Peteru au te ofo ai. E fe mei ofo ai sia me ofo ai. Langa lea lava I lei maul fa tua ia Yesu. Te leo va venga nga faya Yesu I luma ona au so. Ai lea ai ofo lau so. Whapena foi tangata o lewa na lotu tele mea na whaia I lea tua ai oso mai a lea puapuagato e ofo foi. Ia la so na ofo I whea o le level na ofo ai whatua tua lo I lea tua. Hallelujah. E fia ni wa venga I whaia I lea tua mo oe umailo ofo. Amen. Kasi lua tolo nisi e kai lima koi kiki sfulu wa venga I whaia I lea tua ai lea ai ofo. Wa level na ofo ai whatua tua lo I lea tua. Whatua tua lo I lea tua. Famaoni lo ile tua, say amen. Because many believers have this idea since we are Christians, we become invincible. We become impervious to sufferings and persecutions. But just as I mentioned, all of us will go through suffering. 2 Timothy 3:12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. There's no if. There's no and, there's no but. It's will. It says anyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. So many followers of Jesus Christ, there's no reason for us to be surprised when we are persecuted. There's no reason for you to be surprised or caught off guard when we go through trials. Instead, we need to remember we will be persecuted for our belief in Jesus. People will not understand. But you know, this is something that I want to challenge our church, because this is what happens when we are persecuted, when when the world challenges us, is that some of us, we become afraid, and instead of standing firm in our faith, we turn to compromise. And I want to help you understand this, what I mean by compromise. Instead of standing in your faith, but because you want to keep the peace, because you want to kind of please this other person that's trying to argue against you, instead of standing firm in your faith, you start to compromise. Compromise means you start to think of other ways to kind of hide or dumb down, right? Or water down your faith just because you want to appease this person who is hating you. I want to help you understand, we don't water down our faith for anybody, because Jesus did not spill his blood for nothing. His body was not broken for nothing. And I know many of us speak of this salvation that is free, this grace that is free, but don't forget that salvation costs the blood and the body of Jesus Christ. That's why we don't back down. We don't water down our faith. If somebody challenges you, you stand firm in your faith. Let them hate you. Let them persecute you. If it means you must suffer and die, the Bible says anyone who suffers for my name, all glory and honor goes to God. Hallelujah. Langa telo taimi e sanga te pe le fia mele tato tato ai ele tu maula tato fatua tua ai matalona fetutu na ia tato mafau tama fai fo le ele tausi file mu ai ngalo ai le tu le fatua tua ai sia langa lo loto e fa fia tangata le awa ngalo ya te ia Yesu Keriso le mulmuria ngalo ya te ia le faingo fie le maliwa Yesu mo oima ale ngata le sanga me ke mawai ai ngawa kau ngai lo fatua kau ngai lo au na malo muli ya Yesu le kalesia ia tato tu lai o ai lava tangata e ita mai ya te oe o ai lava ino ya te oe ono Yesu ia fia yai fia yai awai mawalunga ai vinga le tu le tangata le tato te o mai au na yai o Yesu le tato te au na yai.
Lela nga ole ale tele ole ita mai o tangata ia te oe ono Yesu ia e fia. Tu ai pea. Langa le alu watu tangata ngai faise mea mo oe ele maliu foi tangata na mo oe. O Yesu le na maliu mo oe ma. Don't compromise, church. Stand firm in your faith. That's why Jesus says we are not of this world. We were chosen out of this world. And that's why 1 Peter 4 verse 4 says this. Of course, your former friends, listen to that term, former friends. He says, of course, your former friends are surprised when you no longer plunge into the flood of wild and destructive things as they do. And so instead of coming to back you up, they slander you. Who are we talking about? We're talking about your former friends, the people that you used to run with. Tangata yesalato, lenato wo fatasi malalangi lesatato, mio fatasi le tato wo mai le faula tanga, le famei tu se Peteru mo fa fa upe fa famei ole mele e ofwai ma fai fai atu lato yate oi. Oi tangata ye fai fai atu yate oi. O wo fo ia lena masani lo na to wo fai langa sala. Lela we talia ina Yesu lela wa amata na fai fai mai oi so le. Lenka ko wingu pia verso le ale fa mai wa vi ile tu lele e o mai fai oi aisia langa lewa lato le mala malama ile suinga lewa fai Yesu le foi fai mai Peteru po le ale fai atu ya te oi ia e ta ofi mau ile fa tua aisia langa le mau le ole fa va tangata nga mo wo ia nga yai mo o le ole fa va e mau ya Yesu Keriso. So forget about your former friends. Some of us are trying to bridge that gap, hoping that we could win them over. You know what the Bible says? Paul says this, don't be unequally yoked. Amen. Now, we often use this term for marriage. It's not only marriage, it means even in your Christian walk. Be careful of the friends that you make. Be careful. Ia tato fai tete tato wo. Ia isi tato olo fai tato fai nga wo matangata ele Italia ina Yesu. Vava ai o ina itoso atu o na wo. Alanga lefa mai tus pa awe te wo fa tasi malalangi awa foi te alofa I meo le nei lalangi tu ina naunga le nei lalangi tu ina naunga le mata o alava mea le anga nei lalangi awa nei e fia yai awa nei e alofa yai awa foi nei e fa tasi mai lato ela na fa yo oyos tangata muli ya Yesu e fa tete yo wo e ia isi wo nga ngai ke lo la ka ma fai lava e fa to I lalo ya te oe ta ma fai lava e discourage oe ma le mea ngai te fa tua ia le fa mai tu spa ia ko akipi ese amen la le o ngai mawai le se mea. Do not be conformed to the patterns of this world. 1 John 2:15-17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires will pass away, but whoever does the will of God lives forever. Amen. We're not caught off guard. We're not surprised. Instead, we embrace it. It sounds weird. What do you mean embrace it? I know it's difficult, but we embrace it because we have Jesus with us. We embrace it because the Bible already warns us that there will be tough times. Le ai fai tau tuspa ia e ui mata to I puapuaga. E o foi fai feau. Sui fai feau. O ai lava al peristene so se tas ele kia ele sauli fa so ngal ki apolo ngau kanga fa piko. Only certain people know. Everyone will go through trials and tribulation. So it doesn't matter what status you have. Trials and troubles will happen to you. Mea mua awe te ofo. Tagata Kerisiano tato tali mua ma atu lai mai fa fita aulin puapuaga awe te ofo. Ai e ui ai. Ia lista ngata musu e ui ai o te talo atu le atua ia tato ui ai langa lisi le nga e ui lo tato I mele o le fa tupitele ina le tato fa tua. Say amen. Number 2. Christians should rejoice in our sufferings for Christ. E tatau I tangata Kerisiano o na maua le oli I tatou puapuaga ono Keriso.
Leo tato faitau el mo Peteru fasu tolu tato tus faitau ai fa pe ona to fusio o to fa tasi ti ngao Keriso ia o to oli ai ia o to oli ai tusa e pe le tala fe ngai le famtalanga o le tato oli taimi o puapuaga ia langa lupo moni lava o ia oli taimi o puapuaga le sis le o mai loia fa fita auli puapuaga o le langona e tupu mai o le fifia o langona e tupu mai o le tingaina ai le fe mai tusi Peteru fe mai ia tato oli ai o le fisili fa fe tato oli taimi o puapuaga. It seems like a paradox that we should rejoice in the midst of sufferings. And we know that nobody finds joy in suffering. But here, Peter challenges us as the church that whenever we endure sufferings, don't be caught off guard, number one. Number two, find joy in it. You say, how are we supposed to find joy in the midst of our suffering? What does that mean? And I want to help encourage you in what that means. In 1 Peter 1, 6 and 7. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These trials have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus is revealed. Amen. Let me help you understand this. The way that we can embrace, the way that we can rejoice in our suffering is understanding that suffering has a purpose, that trials have a purpose, that they're not just there for no reason. Langa le tato faitau el mo Peteru mo e ono malfitu fe mai o lea o to oli ai e ui lava ona fa noa o to ina yaso nei I toftofonga ese o le toftofo fo I o toa fa tua e sili ona o ngai le au e fa matia e ui lava ina toftofo ina I le afi e avea mame e iu I le viinga ma le mamalu ma le manuia pe a faalia mai Yesu Keriso. Langol toftofonga e yailo na mafuanga. Olona mafuanga o le faatupu teleina o lo faatuatua. Leo tato faitau e femeia e ui lava te whanoa noa na yaso. Le winga le tau mai I le umi so whanoa noanga. Ioe e tato te whanoa noa e teime tu lai mai ei. Whawhita aulim puapuanga ai le umi aisea. Pea whai tato te malama o toftofonga ia e whaatupu teleina I tato whaatuatua. O tato whaatuatua fo I le femei e sili atu o na o ngā I le au e whaumatia. E ui lava ina toftofoina le afi e a vea mamea e iu le vi inga I le tua. Langai ta ua lo whaatuatua. Increase my faith. Let me just warn you. Every time you pray that, you're asking for another trial, because that's the only way you can increase your faith is to endure a trial. It's a good prayer. But again, I'm asking you, are you ready for that? When you ask God to increase your faith, because that's the only way our faith can be challenged, it's the only way that our faith can grow, is if we go through trials and tribulations. Mielanga e ui puapuaga mfavita auli se awale kangi ongo sai ai yo e ke whangoa se kaimi ai e alu malo mafaufau e iai le taimi e umai e iai fo I le mea leo lo whai e le tua e lo whatuatua langol tangata e ui ai e tau nu ifo umalo na ui le afi whamea ona mamala ia peo le auro langol le au nganga e tu ai le auro le afi, especially gold when you first find it. To put it in the fire is to burn off all of its impurities so that at the end, the only result that you have is solid, pure gold. And here Peter says, your faith is much more precious than solid, pure gold. That is why we must endure the trial so that our faith can be proven genuine before God. Genuine before God. A genuine faith. Le wingol fatuatua le malu e lue o le fatuatua e mausali e le mawhai o na mausali fatuatua pe a whai e le ui taimi whaingata. Lango I mea puapuaga mawhaingata e loa I tangata malona fatuatua. E loa I tangata pe a ui atu alua maua le e tau nu le tau sinionga aisea langa leo wa mwhai o na tūlai taimi o whaingata. It makes you much more stronger. Think about it.
When you've gone through enough trials, you come out a little bit stronger. You come out a little bit tougher in the sense of a spiritual life. Why? Because you've gone through the fire. You've gone through the waters. You've gone through all the craziness of life. And because you made it to the other side, and because Jesus was with you and you were able to make it to the other side, now it makes you a stronger Christian, a faith that is proven, a faith that is genuine before God. So that no matter what happens, you will stand firm in your faith. Nangai paungan ki tato au nangai le tua. Or fa tua. Nangai le famel tu se pero au normal fa tua ele mafai ona fia mai le tua. Faith is necessary. Faith is what drives everything that we do. Without faith, you cannot please God. But that faith needs to be tested. In other words, don't be babies for a long time in the faith. Say to low lava, yelis tangata will live and a lot to a lava susu fang susu. I say, Langa lava le matua lona mafau ile fatua tua ile tua. Mela lau te whamalosia tu ia te oi, langa lefa mela apostolo Paulo, e iei le taimio tauna graduate, ei tātou man whangsusu ai ooloi mea ai, solid foods. But a lot of us, we're still babies in our Christian walk. Why? Because for us, we want the easy route. We want the easy life. But I want to encourage you, if we want to grow in God, then we must endure persecutions. Awole fefe, awole ofo, tu lai mai puapuaga se hui ai. Taufi mau yai, say amen. Taufi mau le fatua tua. Me lena fa tala Yesu lena e Keriso lua fa per lua fa mai. Ma ia vava ayatu ya Yesu o lena te taita ina ma lena te fa ato ina le fatua tua. O lena ono sai ile sa taro na fatau va ya te ile ma aisa ona ole oli sa tu I ona luma le ale oli le fa mailo e ia ile aso ya to e tu ma ia ile oti ona nofola ile tu tau matau ole nofo ali ole tua e o ya Yesu na langona fo Yesu le tinga mantua oila na po muli ile in the Garden of Gethsemane mantua lona tatalo le na fayatu le tua a faye te fina ngalo iai a vesele ne ipu ya te ol tatalo ol tangata lela ngona le tinga ina lela ngona ia le mea lela au iai ele faingo fie le watato faitau wai ilona ile fasa taroino Yesu ele faingo fie ai le femeia ua ui ai Yesu ua faia pele fina ngalo lea tu aisa langa lewa tu iona luma le oli lea a uma atu lona tinga ina e iai le taimi e toe tu ma iai le oti toe a fio atu le langi ma nofo le tu tau matau o lea tua lea foi femei tu spaia o lea foi ono lona usiu stai lea tua ua tu ina atu ai a te ia le suafa e sili suafa umalava e ifo ai a le langi ma le lalo langi e tau o ia o le tupu o ia o le ali aisea langa lena ui faingata na usiusta ia Yesu me na tfa malo se a faina ui ia Yesu e mafai foina ui ai tatou aisea langa lewa fa mai tala Yesu e ua e manu malo onoa ua e manu malo ono Yesu Keriso tele fo io tangata tuspa ia tatou te faitau wai tangata na tofo ina la tau fatua tua le tamau Abrahamo pe on tatou silafia ino afaiatu le atua tu mailo na atali mua lo na atali pele o Isaako lefto afanau o levan fa atali lua sulima tausanga o tatalo pe Abrahama masaro isela tama lela wa fatau nu wa fanau mai tama o toya watu le tu val awatu to tu mailo atali atia fai matau langa ya te o le toftofonga le fatua tua a tatou faitau ai femeia e le fafiti Abrahamo na usi stai lava Abrahamo ma faia le me fina ngalo ile tua aisa langa le mafaufaua Abrahamo e ma faia le tua na toe fatu mai tangata woti o tangata wa fatua tua ile tua lewa manui ai tatou ona Abrahamo lewa taua ai o le tama o le fatua tua aisa ona lona fatua tua ile tua
Lewa tato sila fia le tala ya yopu o sangata foi ua uma atu lona mau le aso e tasi maliu ona whanau avese uma mea na ya te ia FMA e lei tu uai lona fia ma lona oli le atua langa lewa tali tonu yopu o le atua na te foa i mai o le atua na te avese ina mea nai le popole e yopu se mea na ave pea lona vi inga i le atua na whatua tua pe i le atua ia whamanuina le swafo Yesu tangata na tofo ina le whatua tua ai tu mau tan yelu le na fai atu foi ia isi da vanga o loto le anga ia te ia fai se tu la fono e ta ofi ele tatalo tan yelu le femeltus fai ele ka ofi ele tatalo tan yelu tatalo pe tan yelu tai tolu tai mileaso tatalo pe e ui lava na avatu tan yelu malafo le lua o leona ai fai meia e tu atu ile melo ia leona fai mei ele ai ma semana tupu ia te ia le ia faina ono leona ai sea ono lona fatu atua ile atua te le yo tangata tu spa ia me faina e alu nei aso la watu ia te oi tangata watato faita wai aisia langa na tofo ina lato fatu atua ai uma ifo na lato a manu malo aisia na tu mau pea na vava ai pea ile atua o ia lava lato fa moi fa bena foi tato le kalesia a o mai puapuaga ma faafita auli ia tato onsai ia tato ui ai awa wa tato ilo wa tato manu malo ono Jesus amen ya na fa mai tu se Roma lima fa opatolu se o lima ile ngata fo ile wa tato mita fo I puapuaga we vai ele mita leo langa tu lango la apostolo le mita ona leo sana fale le mana yo lona ta avale le mana yo lona to lua malana fa na we femea o te mita fo I puapuaga ina watato ilo le puapuaga e tupu ai le ono sai o le ono sai e tupu ai le mauti noa o le mauti noa e tupu ai le faa moe o le faa moe fo I le mai a wa faa malingi mai le alofo le atua I o tato loto I le anganga pa ia o fo ina mai ia te I tato we malama le faa moe le watu ina mai le atua ia tato mea nau te faa malo si atua ia te oe a te mita I mea le au ngao le nei laulang ai ia se meta mita ia mita I le tua mita I lona sa taro langa anga le ai le sa taro le mau tatou le ola fa vau ia mita I taimi o puapuaga langa le iske me musuka ko kalango e puapuaga ai mita ai se langa le e malama a o lo tali atu I puapuaga o le taimi le fa tupu ai lo fa tua. That's why sometimes when we go through sufferings we pray God all of these difficulties there must be something out of this. And I'm challenging today, there is something. Everything that you're going through has a purpose. It may not make sense, but if you just trust God and have faith in God, He will show you and reveal the purpose of what you're dealing with. But if you're busy trying to find the reason for your sufferings in this world, it'll only cause you to be discouraged. Instead, ask God, God, is there a reason for the trials? Is there a reason for the test that I'm going through? If so, help me to endure. Help me to be steadfast. Help me to trust in God. And the third and final way that we should deal with sufferings, Christians should understand that sufferings will reveal the glory of God. Ia malama tagata Kerisiano o puapuaga e whailoa ai le mamalu o le atua. O puapuaga e whailoa ai le mamalu o le atua. Len tatou whaitau e tatou whai upasun matolu. Ai whapei ona tofsia o tau whatasi ti ngā o Keriso. Ia o tau oli ai. Ina ia fia o tau male oli tele. Pe a whaalia mai lona mamalu. Ia malama tatou o puapuaga e whaailoa ai le mamalu o le atua. Le ale winga o le tatou vaenga long tolu leo. There's a song that is pretty popular. Many of us sing it recently. It's called Sometimes It Takes a Mountain. Sometimes a troubled sea. Sometimes it takes a desert to get a hold of me. The idea behind this song is sometimes when everything is going good, you lose sight of who God is. But sometimes it takes these kind of trials and tribulations
for us to refocus on God, to remind us that we cannot do it on our own, that we need God. Because if everything was going good, and this is usually the case for a lot of rich people, this is why Jesus made that statement that it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to make it to heaven. Because a lot of rich people feel like when they have all the wealth and the money and the power in the world, that's good enough for them. But we know the story. As followers of Jesus Christ, when we have Jesus Christ, we have more than enough. We don't need all of the wealth in this world. We don't need the power. We don't need anything that this world offers. Walava matotoi Yesu. Ele pesele fa longoye masani na peseita to ile ngana fa Britania elewa fa Samoan nisi tato ekalesia Samoan nisi taimi ete ai maunga. Onisi taimi so wa ile vasa. Onisi taimi ete uia ile to afa. Aya nga ya ia mga ala ese if mafayo na tato to e mana tua ile tua. E mafayo na failo ile mamalu ale tua aisea. Langa asaunga le muma le leime a uma e tele o tato e ngalo le tua. Aya nga ya fafita aule mapuapuaga e to e tato mafau to ile tua malona fina ngalo. To e tato mana tuai e leo le fita e leo le malosi e leo le poto e leo le atamai o le tangata au le taitainga o le anganga pa o le tua ale mea la nga e au nga ia fafita auli mapuapuaga mea na o tele you know, for me, I'm not afraid of it, because I know even as a church we're going to run through some tough times. But I'm praying for leaders who are willing to run together, that no matter what happens, no matter what mountain, no matter what valley, no matter what desert we cross through, as a church, as a body of believers, we're going to run face on to any trouble, any tribulation. We're going to go through. Why? Because we have Jesus with us, and we know that we do all things for the glory of God. Nang leo fa mai tuspa ia tele foi fa fita aule puapuaga ole atula I mai le kalesia au la wa ule tatalo ia tula I mai se ainga taitai ia tula I mai ni toe tono le kalesia tato te tama mo e fa tasi ole ala val tula I mai puapuaga fa fita aule tato te tu mau u lima fa tasi mau ia aisia nang leo fa tasi mai Yesu o mea uma foi tato te faia e faia mo le vinga ole tua amena te fa malusia tua ia te oi. O isi taimi o mea ia o ngai whailoa ile mamalu o le tua. Ia o ngā foi puapua ngā mwhawhita au le na o le whaatupuina o le whaatuatua. A ia tātou toe mana tunatua I le tua malona whina ngalo. Ia lango lista ngata I se ilonga o le mai. Ia lango tele ngā o lista ngata o tau sila fia. Mai se lava tangata langi whewai ma le malosi whailea mea. Au na o le oso tua le mai tino te ia le ua vala au le tua. O toi wala au muli le atua langa lewa pa ia tua ile wha mai. A o lewa tausanga na malosi ai le ai ma se sau e awelo na tangata I le atua. Langa le a tono e au ngafo I mea ia. E tato te ui ai ia toi wha iloa mai e tato. E lea nao tato, it's not all about us. That in this life you will have trials, you will have tribulations. But please, don't treat God like an emergency extinguisher. An emergency plan. Meaning it hangs there in your house the whole time, and the only time you reach for it is when there is an emergency. Don't treat God like an emergency plan. He needs to be the source of your life. He needs to be first in everything that you do. Ele o se atua e nofo whaatali se ilonga whaafita hauli. O le atua e tatau ia te ia le viinga I aso uma tātou te olai. I aso uma tātou te maualanga awane I ngalo ia te oe o tae au e le mautinoa. Ai ono le pule whaasoa le atua e tātou te oe ia tae au. Mea la awane I ngalo ia I tātou le soifua. Le ea lo tatou mana vahina. Le malosi mai le atua langa ia listanga ta whapeo lana ia malosi o lana ia tupe o lana ia ngā wenga. E one ngalo ia te oe a fina ngalo le atua e wha uma oe le aso nei ia o le ala leo ngau nā mea uma. Ta moe le atua. Know that God is with you and that we need to go through it. Say amen.
Ino te tuatu le tala muli leo se tala wa tātou masani ai, au le mānai ai le tala nei au so to tolu e toi tau mawhai e whamatala tu ai ia le tātou launga nei aso. Tala le ia Sataraka me Sako Maaputeniko. O tō masani ai le tala ina ua whaia le tupua o tau Nebuchadnezzar ua whai atu ma le folfolanga ia tālo ia mea whaili ia ifo uma tangata i le tupua o tau. O tātou i loa tala whamea e le ifo ia tama ia to tolu tupua o tau Nebuchadnezzar. Whamea i loa tala Nebuchadnezzar ia fusfusi ai la tau ma lafo i le o ngā umu. Le o ngā umu o lo mu ai le afi. Ai whamea i la tala o tātou malamlama whamea o nofo le tupu ma wawa ai atu le o ngā umu. O te i le tupu, o ofo le tupu o tu lai mwhapea atu sole. Pena tātou le lafo e ina ia tangata e to tolu. Ua fusi to tonu o le afi o le o ngā umu leo. Ai wheme ia whaauta o i loa atu, ia tangata e to a wha, o lo feo ai to tonu o le afi, ua le a whaina lava i lātou, au tangata lona wha wheme ua peise i o le halo o le atua. E whai loa atua i a te oe, o a lava wha whita ulu e te ui ai, e te le ui na o oe, o lo wha tasi mai Jesu ma oe. Le whamai ua te i le tupu e wawa ai atu e le to tolu tama i na tu atu le afi. E whamai ua wawa ai atu e to wha. Le ngata i leo lo whialua wai to tonu o le afi. Tangata e ai Jesu Keriso. O le a lava le tele o whawhita aule puapuaga e mawhaina e ui ai. E mawhai ene savali ai. Ai se alanga ngai te whewai whatasi ma Jesu. Ke le fefe. E le a whainga o e ni afi langa le whamai tuspa i e whamea. E le ai masemea na a whaina i tama to tolu ia. Ai se e wawa aila ia o le moli mau. Le ala o wala aua tu nei a. Wala aua tu loa ia Nebuchadnezzar whamei o mai fafo ia tama ia to tolu. Whamei ino o mai fafo. Wawa ai o le whai upu na e tolu sulfitu se o lua suluiwa e tanielo tolu whamei. O na wha poto ina i lea o ali i sili. O whai pule. O e pule i nuu. A toa matula fale al tupu. Ua lato mata i ia tangata. Ua le mawhaia i le afi. O na muina o lato tino. E le aifo i se lato la ulu ua mu. E le ili ua foi o lato ofu. Ua le namu afi lava i lato. O le fisili, o ai tangata ia lea matamatai, tangata le taltonu. E ale whamei, o na wha poto ai lea, ali i sili, o whai pule, le taltonu, o pule nu, a toa matula whale tupu, le inga ua wha poto, uma tangata o laulangi, e le taltonu i le tua, ai lea walato vava ai le vavenga na whaia i le tua, ona le usustai, o me sako Sataraka Abteniko, na ui puapuaga, na ui whaingata, le lawa tulai mai, ma ua tele ai le vi inga i le tua, a tonu wa faola ina inisho tangata ina mata i le vavenga. Le matau tia o le moli maua oe mau pe a whai tātou te ui te mea pangita mapuapuanga. Le matau tia o le moli mau e whaalia ai le mamalu o Jesu Keriso. O no le tātou whātua i te mea whaingata ai. Hei, leise moli mau, leise vi inga awi le tua pe a ui puapuanga ai kangi. Musu. Give up. Ai vai o te leo vi inga lea. Nang o le tala lea tama tolu ia, mātou te lea ifo atu le tupua lea. Nang o mātou tolu e mawhaia lea tua o na whaolina i mātou. Ai whaalongo le whātua, ai a whaifo ia le whaolina mātou i lea tua. Mātou te lea ifo la. Le whātua a matau tia. Lea wa iu le vi inga o lea tua, lea wa wawa ai ma mata umatangata. I le matau tia, ma le ofofongia. O mea e whaia i lea tua. Ka le si e whapena foi oe maa. Ka whai tātou te ono sai. Te le i o le moli mau. Te le i o le vi inga o lea tua. Ka whai tātou te ono sai puapuanga. Ka whai tātou te ono sai e teime tula i mai e whawhitau. Lang peon tam whai atu e ui umai a tātou. Au le fisili ma le lui nei aso. Pe whape whea o na tali atuai oe. Ka tula i mai, how do you respond? How do you answer? Because when we look at what these three boys did, they were not surprised at the suffering that they were about to endure. They did not compromise their faith in God because of their suffering. Instead, they embraced it with joy. You can hear this just by their statement. Look, we're not going to bow down because we know that our God is going to save us. But even if our God doesn't save us, we're still not going to bow down because their faith was in God. And as a result, because they endured, God was glorified in all of Babylon.
Nanga lea e whaita wai langa le tala le whamea ua whai atu Nebuchadnezzar ua whape atu ia whawhetaia lea tua o Satarako me Sako ma Abteniko o le na awina mailona a ngelu ua lawea ina ia na au auna e nena whātua ia te ia whamei ua liliu ina foi le upua le tupu ma ua lato tu ina ato i lato tino ina ne i lato au auna ma ifo i se tasi atua tau lava o le lato lava tua o le mea le whamei ua pule ei au ai se nuu po se atu nuu po se ngangana ese na te whaia se upu vale i le atua o Satarako me Sako ma Abteniko e vavae ina i lato e whai foi i lato whale ma whaatafuna a wai le ai se isi atua na te mawhaia o na lawea ina whapena we whaalongo o talo tupu e le talitonu i le tua ai le uno ua vava ai le vavenga le ua whai malana folfolanga a wane i whai se isi le tua ai le tua Abteniko me Sako ma Satarako. Don't anybody speak against their God. See the testimony, the power of the testimony. Nebuchadnezzar didn't know who this king was. Instead, he referred to him as the king of Shadrach, Meshach, and Abednego. The God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Why? Because they were faithful when it required them to be faithful the most. Amen. Church, it's easy to be faithful when things are going good. Amen. But my challenge for you today, can you remain faithful in God when the tough times come? Can you remain faithful to God when things don't make sense? Can you remain faithful to God when those tribulations hit and it hits you hard? Ole lui na mo tato nei tai au la ngole faingo fia il tato fatu tu e tai me saunga le muai me uma faingo fia il fatu tu e le tu e tai me le ai me ole lui mo oe ma we sauni ka tu lai mai a puapuaga ma faafita au we sauni e tali atu a we te ofo ai I e talia ina ma le oli I e malamlama a tono puapuaga e faaliali mai ma faailoa ai le mamalu o le atua ia malu fa malosi na mo tatou le nei aso tatou e kalesia langa la wa le popolenga I le tatou o mai aso uma ma le tatou faapea le ale au la wa ule au ngani atu le tatou e kalesia taimi tatou te mata alai wava ai fa le tatou ainga wava ai fa le il tatou e kalesia ma tatou ngaluenga fai taimi e tatou te fa maoni ai le se taimi e to sol muli ai e le se taimi e to fa vai ai o le taimi e tatou fa malosi ai me ne kalesia tatou fa autouta tatou matala o tatou yaso mulmuli taimi e fa malosi ai taimi e mawa ai le upo le tua taimi e matua fuli lawe te talo I le au no Yanga lero taitasi tatou saunima ia po lenga I telo fa fenga ngel matou tanoanga o tasi sauninga wa matauna le kia inisio ai matou tanoanga fo inisio fa fenga ngel matou fono lefto au matou e isi ainga e kalesi o fa vai o le to lotu tulai mai ai me ia nei le amatanga nei tau sanga o fa vai atu ia te leo fai atu lao no se vinga o se isi e whaftai le atua leo lo vava ai atu lo lotu mai pia tato e kalesia ai o lau ua le tiute o lau fai au wha malosi au al wha vai io e leo tasi tato sauninga ai awa nei a vea na ia nā mea ma fai ele excuse o le vava ai wha leo lau mawhitanga whakitoa ma le atua e kalesia ala mai e kalesia tulai mai e kalesia wha malosi mai te leo fai atu ono au po se kalesia ai ono Yesu manatu I le atua o le atua le ono le kalesia o le atua fo I le na mo ai alofa ia te oema te leo fai atu lai te sau ono seisi sau ono le atua sau ono Yesu fa malolosi wala lata le toa fio mai o le atua